berip kaldı 6'ı 4'ünsün. Madikerem 2,5 деген uka. 1000 so'mga 40 kilosundan berdi. Böyle 10 ming adam deydi onu. 1000 so'm gele qilib berdi. Şartına qarayım adam şartına. Misal üçün bekerge ham bardım. Yılandığa bekerge barsam atası 79, apası 82 apasını tanımayım. Yaş kız arqılı ova dedi, ters kız dedi. Ovamkında berip atat, şartımız yok. Yardım qilib dediler. 5 so'm benzinga pul berdiler. 2 kun xizmatga beremeydi kızım dedi. 2 kun jurdingizmi? Ha. 7,5 mingga arqani 4,5 mingga berdi. 3,5 mingga 4 ming alga. To'yga arqa bunday жасататқа жасалған қайны сіңділеріммен сұрап бердім. Бұндай үй жоқ, соғапам қылға деп 3,5 мыңға оны алып бердім. Бүгін қаншаға келдіңіз ана? Қаншаға келе ашып бастыңыз мына шахматшыларға? Бекерге бұны жөллік семечке майда қылып бердім. Семечке май болады? Аштың ең қорозы өзгенде қайсы болып есептеледі? Қайсы күріш, қайсы майға басса қороз? Өзген 2, өзген 3-тер қой майға басасын қороз болады. Ең қороз, аштың қороз ошалы? Yani Musa degen var, Musa'ya mı ötür şirin. Özgen 3 tane şirin Musa. Kakırçı? Kakıram jakşı şirin. Kakırda bile şoför diye getiriyor. Kakırda men Gürcistan'da bayım. Maga magazin Kazak'ta orası farkı yok. Jakşılap kılıp eşke hareket kıl. Burada sezonlarda günde de zakaz çıkıp kala aş basıp verdim. Burunca da hazır. Az kafeler ha? Ben jaş karıp kalıp köy çakırmaydı. Kem çakır. Misal terziyelerge çakırat. Onda bergen ata söpsümde 1000 so'm bergen anam. Toyda so'dalaşam bayağı çanağa. Hiç olsa 4-5 ming berdim. Özgöndegiden arzanga, özgöndegide 20 mingga qilsa men 4 mingga qilib berdim. 5 saat. Onda düşürbeğin de bağını. Ha? Bağını düşürbeğin de. Yok, soğupam gerek yok. Soğup için ne yapayım? 27 yıl aylığa 5 plan poğulqam. Nega deyeysin bu şey? Ha. Tasma, dostlar özüm tuğan özbekler. 3 uruğa 5 plan. İçi böyle aş köşem alıp aytaram. Kampingde iş bolsa aş köşep gelbeysin baldarga. Kamping üstüne mayga bulanıp bara delem. 27 plan. Hazır alam akça hazır berberse kafe salay nöreler tutat sumkan dep hazır. Şura alam berberse. Üçe alam. Akılkı yolu 360 kilo basıpsız da. O köp yıl oldu. Köp yıl ha. O 360 kilo baskanda o ne çoğun toy oldu ne öyle? Çoğun toy. 50 kaldı konuk sabır emelik pazar komedi. Oşol mümkünde 360 kilo. Cümagil ayalı. Yaxşı toy. 360 kilo aşınız özgün aşı. Kaça kişiye jetedi? 360 kilo yemin 7 adamga bir kereden követ çalışam. 2 yaşga jetedi. Nemede haligi çoğun ulaq bolganda siz aparış gerek ekan. Nemede Rustam Mamanov toy qilib 2020-yıl deputatlık ötkönde 1,5 tonna gürüç basılganda. Ошондой жерге siz aparışız gerek ekan. Ha? Maga 2-3 jardamçı olsa boldu. Ot jagıp ali жалгыз өзүң кыйналасың да. Ооба. Карачолок деген айылга барам Таран базарга. 300 кило гүрүчтү өзүмө бердим. Барсам, чоң казан барсам 100 литрликтен 5 коюп кетип ок дедим. Жакшы отуну куш экен. 5 ай кеген. Бу жаллабат тартында өлгөн атасына аш той бермейчи сүнөттөй кылбайт экен. Бар Пайшамбе күнү бардым. Президенттин арак чыккан маалада ошого көпчүлүк. Президенттин арак чыккан маалада. Bir çal 77'de, ikinci çal 70, iki çaldı ortası oturdu. Ustak oturun da bir cam başta atıştı. Prezidentlere sever işte bak. Ertengden başlayıp bana bir vetir koydum. Açtığımızı koyup ertengden başlayıp kim bana arak susa kıv olsun sebep oldu şöyle böyle. Gel olsun dediniz mi? Gel boy olsun dedim. Gel boy olsun. Ama tamaşa koyarken dedim. İki de avasın baldanını katınlarına pasını koyuyor. Erkek bala, iki ayaldı. Ayalları piyasa olup kazancım. 5 kazan koy verdi. 30-35'ten başladım sulata günü. İlk günde 270 kilo açtım dedim. Açtayı ver istedik soyup. Anam ayıldın tartıyıcı açken ayıldağılar cilik ceveydi eken. O yaktan bir yaktan gibi porçamen gözüne dedi eken. Anan resamanda bol otat. Bunlar kaçamışı içkeni kötün suyuna getirdikken toy. Kencan koy. Biz şeralda mesela dostuma bizkiler içkeni muhtaç olur. Biz de şeralda muhtaç toy etmeydi de. Buna jilet giyip barsın. Tartı aylıken öte. Buna jilet giyip barış gerek bile toygu. Piyazdı alında ronu taşta etkende bu kişi. Savuzda da taştaysın. Savuzda hem sevem, piyazda hem sevem. Hazır bir yarım gekti, bir gekti sevem. Bunun yaşımda 3 gekti, bir günde sevip salgam. Kıyınlardığım var. Kol menenle. Kol menenle. Aparatımız var. Yok. Kol aparat. Kol menenle çaçam. Kol menenle mi de çaçaz? Yok kolda çaçamda özüm varyantım var. Yok bayağında aparat var mı aslında teşkimde? Yok. Hazır hemen
şagirtlerden çok bu. Baldarım seviyor. Severi. Aşboz şakirtleriniz barmı? Aşport var. Rossiyada жүрөт, Moskvada жүрөt. Эми ушул Кыргыздын айрыкча шу түштүктө өзгөн жеринде кылымдардан бери келаткан ушу үй тойлор жоюлуп кетип да. Ошо кайра эле ушу тойлорду үйлөрдө кылып элечи. Мына кафелерди азайтсак жакшы болот эле да. Сен айткандай экономичный болот үйдө кылсаң. Ооба. Кафеге барып алып, Же сүйлөшө албайсың. Falan ming услуга төлөйсүң, кургу столго төлөйсүң. Кафеде 200 миң кетип, үйдө кылса 100 миң кетет да, 100 миң жанына калат. Андан да башкысы тууган урук алыс жууктан келип, же сүйлөшө албайт, даңка дуң кампирчал баш оорулардан кайра тарап кетет. Тойдочу турам, акчаны таштап кафеге. Үйдө кылса экономичный. Ооба, үйдөн кылса аксакалдар өзүнчө отуруп сүйлөшөт, таанышат, олордун темасы өзүнчө. Ресторанда кылган жалкопун, галыпсысын, шашлыгын, биялма, аскы, не турукса бәрін кыла алам мен кылып берем. Үйдө кылып бересиз. Үйдө кылып берем. Азырчы мына Карол айыл өкмөтү. Карол айыл өкмөтүнөн мына бассейнге жер ажыраткандай кылып туруп бир 10 сотук жер ажыратыш керек. Баягы жерге сонун кылып навес, раскам сонун кылып, анан отургучтарды коюп эле, анан bir үй bir daliz кылып, мындай кылып бир немеси баягындай тамак пышыратын. Жеңил тойгона деп атасың да. Жеңил тойгона уйгурлар кылат шаарда. Өзбекстанда бар сен айтканы көп. Ап микрорайондордо бар. Э, Услуга албайт эч нерсе. Яман арзан болот экен да. Ортодо казан аяк, табак баары бар. Кызмат деле кыла турганда, мисалы сен той берип атасың. Туугандарын чакырасың, иш. Мисалы үчүн азыр кафеге эмнеге өткөрүп атат? Неме жерге талчылар ошондой кылат. Мына бизде мен көрүп жүрөм өз көзүм менен. Кафеге эмнеге өткөрүп атат, билесиңерби? Себеби дегенде мына кебиркелердин мисалы үчүн үйү жок. Ооба, үй жок. Үйү бары бар. Үйүнүн Үйүнүн мисалы үчүн тар болушу мүмкүн. Же болбосо баягынын үйүнүн ремонту жок болушу мүмкүн. Дагы айласы жок кылып атат да. Ошондо Кароол айылына ошодон узун кылып туруп 500 адам бата турган кылып жасап кой. Анан кийин стандарт киргизип кой. Анан баягындай конфет, сарфет ондай мындай кереги жок. Тойбу мурдагыдай эле борсокту чачып туруп эле. Мына бизде бөлөк жерде айтып, райондо биздин Шерал айылы биринчилерден болуп үнөмгө өттү. Тәже Меме деген байыңам. Мына Алмаздар миллионер го мына Мухтар акелер. Ушулардын апасы өлдү эле жума күндүктө. 65 адам Бамдаттан келдик. Түзүк Мухтар акеге айтты, имамыбыз жаш бала. О аке деди, мага баш ийбесиңер, силер деди 10 жылкы алыңар жетет. Эгер өз башымча болсоңор, апаңарды өзүңөр көмөсө эл катташпайт деди. 20 кило күз бир кой соясыңар деди. Оны эм кошнаныкына өзбекче кылып, мына туугандардан кичине сабак алыш керек деп, ошолор сойгон жок Мухтар акелер апасына. Миллионерлер. Миллионерлер. Ошо имамыбыздын тили өттү, сойдурбай. Апаны деди 11ге жууп таза кылак, куршапка жума. Онда бизде айылда лицензия жок. Siz aşpoz ava siz эми немени бягы кандай кылдыңыз? Ак суу жагын кандай кылып калдыңыз? Таштадыңызбы же дагы алып кое бересизби? 10 жыл болду. 10 жыл мурун таштадыңыз. 60 жашта ташагам. Уятта мындан бягына. Мына бягын уят. 60 ташканы ичпеш керек да. Намазга жыгылдыңыз. Жакшы.